مشارق الأرض المغاربها باري وباري خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام خصوصا الإمام البخاري وصاحب هذا المقام الجد عبد الله والبارك أحمد عبد الله أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an aman. Bab muamalatil mar'ah. Babu muamalatil mar'ati utawi kiku bab nerangaken napa niku tandhawi wong wadon wa safariha lan pelungane al-mar'ah, yakni bepergian. Beda dua hadis kan toh. Babu muamalatil mar'ati utawi kiku bab nerangaken tandang gawene wong wadon wa safariha lan pelungane al-mar'ah. Pelungan yakni napa? Bepergian. Ro'a mirsani, yakni ningali sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mirsani ningali athara ahlin nari ing luwe ake-ake penduduk neraka ningali an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Allah hati-hati. Qalu mongko padha matur sapa para sahabat bima kelawan sebab nopo ya Rasulullah do utusane Allah. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufrihinna kelawan oleh ngufuri an-nisa, yakni ngufuri ndak nyukuri. Kufur napa? Kila mongko dinaturaken yakfurna billah, yakfurna nyimpen lafat hal yakfurna napa to ngufuri sinten an-nisa billahi kufur ing Gusti Allah. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfurna ngufuri sapa si an-nisa ngufuri al-ashira ing bojone, yakni az-zauj. Al-ashira bimana apa? Az-zauj, bojo lanang. Al-ashira ing bojone. Kedua, penyebab perempuan masuk neraka. Wa yakfurna lan ngufuri sapa si an-nisa al-ihsana ing gawe bagus. Gambare ahsanta lamun gawe bagus sapa sira ila ihdahuna maring salah sijine an-nisa ad-dahra ing dalem setahun kullahu sikabehane dahr. Gambare lau ahsanta lamun gawe bagus sapa sira ila ihdahuna maring salah sijine an-nisa ad-dahra ing dalem setahun kullahu ya sekabehane ad-dahr thumma ra'at nuli kari-kari ningali sapa si mar'ah thumma ra'at nuli kari-kari ningali sapa si ihdahuna keneng mingka saking sira ningali syai'an ing suwi-wiji kang sethithik. Thumma ra'at nuli kari-kari ningali sapa si mar'ah utawa ihdahuna mingka saking sira ningali syai'an ing suwi-wiji kang kedhik kang sethithik
Qalat mongko ngucap sapa si mar'ah, ma raaitu ora ningali sapa ingsun mingka saking sira lakena suamina ora ningali khairon ing bagus gotu babar pisan. Ma raaitu ora ningali sapa ingsun mingka saking sira khairon ing kebagusan ing bagus gotu babar pisan. Hadis kedua. Nikah sedati mahal syahid atau sedati pembahasan dari bab nikah. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu ora halal limra'atin kadwi wong wadon tu'minu kang iman sapa si imro'ah iman billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir yakni dina kiamat. Ini ada bedekaitna kalaban iman nika. Apa sing ora halal date napa antusafiro yen to lunga sapa si mar'ah yakni lunga ijen masirata yaumin ing pelakon sedina walailatin lan suwengi. Masirata yaumin ing pelakon sedina walailatin lan sungi yakni sehari semalam laisa kang ora ana iku ma'aha sertani sinten niku imra'atin mar'ah sapa sing ora ana hurmatun lanang kang dadi mahram yakni rajulun dzu hurmatin minha wong lanang sing dadi mahram sebab napa nasab mungkin cacake atau pamane atau adike atau dulur rodhoke ya binasabin kelawan sebab nasab au ghairu nasabin utawa dudu krana nasab sinten ya bojone sedu napa du hurmatin wong sing kanduwen mahram sing disebabno mahrami mergo ana nasab atau sing liyane nasab ngene iku bojone utawa anak angkate. Dadi ana wong wedok rondo kok dirabi mbok wong lanang sing lanang nggo anak gawan anak kebelun nika mahram otomatis pun. Tapi sebaliknya bedoreng bine ranteh di anak sampean ngabin embun mun embun nek kabin ya berarti anan dadi mahram otomatis ya dadi bine karena nasab nika anak keben anak kebelun nika umum padha nggawa anake sing lanang nggawa anak sing wedok nggawa anak sing lanang niki duda duwe anak lanang sing wedok rondo duwe anak wedok. Apa iki hukum itu? Dudu apa-apa, ndak ana apa-apa niki. Dadi betal wudun. Dadi anak kebon, oh tak apa-apa lah jong, tedung bareng aja syahwat jua. Paham ya? Jadi banyak orang kadang nganggep sepele, tapi ini penting. Soro gocengan dua-duaan, soro tedung, ya padahal betal wudun karena anak kebon ini kesobung hubungan bi anak sesitong anika cara aja pakabinnya bon. Hadis pertama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara ahli nari an-nisaa. Dadi balen boleh gelek mun reng lake di anak reng lake ngabin ranten di anak maka otomatis anak nikah bapak de bapak si anyar atau bapak tandi anak embuk di anak bini di bapak anyar otomatis anak bini kele bapak de bapak si anyar sebalik ke sini kan embuk anyar otomatis tekening kabin kapi mun ngabin anan ya tak oleh ngabin embun mun ngabin embun ya tak oleh ngabin anan mapanan embun umpama ya embun mapananan ya anan pada mapan baca kalah kapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyaksikan penduduk mayoritas atau kebanyakan penduduk ahli neraka an-nisaa perempuan. Nyak benyaan orang masuk ke neraka orang bini. Napa penyebab apa? Penyebab ada dua. Pertama, yakfurnal ashir, mengkufuri kepada suami, tidak pandai bersyukur kepada suami, selalu mengeluh, selalu menuntut, annanah, mannanah, nuntut terus. Ada syukur, selalu nyari kepuasan. Nomor dua, yakfurnal ihsan, mengkufuri kebaikan suami. Jadi tidak reng laki neka tak nyokor pokoknya lebak jubak kita reng laki bireng bini ini salah tangi apa tuah pentet teku logor julunggaran tong. Yakfurnal ashir, jadi bahaya nih ya reng, tapi yang di anak banyak kan repot. Tanduk ke selake, mau nak ceritanya ada bagus sekali, ada bagus sekali reng laki ini. Bok coba entok, tapi anak banyak lah repot, mak bisa. Udah mau boleh lah, tak boleh jangan. Wa yakfurnal ihsan, tak gelem nyokoren dek kebagusan orang laki, dek selaki ya tak nyokor mengkufuri al ashir dek laki, ben tak nyokoren dek kebagusan orang laki. Gambarnya lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya kamu berbuat baik kepada istrimu setahun penuh, belanja banyak pelebih sampai beri belanja setahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian satu hari atau satu minggu atau satu bulan paling abid dia menyaksikan sedikit daripada kamu sesuatu yang sedikit beda ke orang, nah qalat ma ra'aitu minka khairan gad, aku tidak pernah menyaksikan kebaikan darimu. Bayangaki mulai tahun 2000 sampai 2024 tak belanja sekali, padahal tak apolong mulai tahun 90 elang berapa puluh tahun aja. Mun tak bersabar dadi reng bini marah pakane apa engkau jaga orang pakane jirian melolo pak tahun engkau nahan 30 tahun 20 tahun elang pak elang ben kula mari ketemu yang reng bini ngak nikah tak bersabar kula yai setahun kula tak belanja dohir batin sampean apolong mulai tahun sana cela apoi kompoi sampean kambing empian mau napegatan bi salake saabi ini kini kau serah cela kero kel top letau kibodo boy do serah senda nyam keranyam bi gula serah senda mon minta apa ket bilon ki ngoder wah tadi selake umpama nabi ne boleh ki paju kini kau lagi apa boleh ki paju mulai dah iya selaki lagi jeringgian letak laku sekali, tak laku sekali tapi nak tolong bulu kapi, lelebihan bendem, akhirnya tak baju, amatul ke kulit tak baju, karena tanya dah rumah kulo hukum mereka hukum je binen orang kaki jangan gula, sebab dua nikah pak, kebanyakan orang bini nikah jadi penduduk neraka, nah jadi mundi anak bini belajari dua banyak syukur ke selaki abah ni senikah tak pati medai dak teretan bini gula mun teretan bini gula matul ke abah ni ke tak pati bedai banyakan matul ke gula malah mun kering sepo tak pati yedi ngaki umpama sampean di anak bini pah matul laki na todo tang laki do iya pak anu pak langkoi bede cek moro parja aja takok tabuan do tak pada olok lah kena entar jong sepora anak
engkau pasrah ke be anak bini jile de remah ya mak sampai daya senik ke pak dosek reng lah kan nyaman bas. Oh baca lagi na banjano bing ada syukur engkau lebih lengut bi wa matuwana tak terima ya to karongku umpama mulai anak binin sampian kelampine ke buka cuma sampian traki boleh bah bisa apa bing ketibi pak demal lagi no para tibi engkau minta teraki teraki no teraki boleh teraki ke lagi no cak nolong itu di neraka jadi apa neraka cak tolongin anak nikah jadi penduduk ahli neraka teraki mulai satu sekali teraki satu sekali kecuali selaki masyarakat ring letak kuat tengel bisa iki ngode bener yang laki mbian tak kuat kimun sampian sabar tadi belim bian kita tadi beli karena nyak benyan beli nih kan rajin reng-reng kor kuat Yumun tak kuat jadi wali-wali daya. Setahun bulan cuy penuh. Beri ngakan sehari telo kali. Cecil. Thumma minka syai'an. Korang bener tak belanji sekali. Syai'an beda korang pas ngocak engko tak belanji sekali. Bener tak belanji sekali. Nah nikah perlu idingaki de nek bini benika. Iki menuntut hak sampean tak masalah. Nuntut hak sampean. Tapi ya seandainya orang bini gelem sabar, gelem nerima, makanya kak jauh lebih bagus ben jaminan swarga. Mula ridho selake. Selake ridho pas bini mati. Selake oleh ridho nerek lake cukup ke sanggone swarga je. Tosanya banyak bajang malam, tosanya banyak duha, tosanya banyak ibadah. Petoat pepatuh ke orang laki selama perintah gelek tak melanggar dari syariat agama. Taib. Banyak hadis ini kak. Saya nerangaki tentang Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah penduduk surga, penduduk neraka. Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ditampakkan kepada aku penduduk surga, yakni orang-orang yang di surga, fil jannah dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku menyaksikan kebanyakan penghuninya, yakni penghuni surga adalah al-fuqara, orang yang sefakir. King cek minta fakir mbian, tak kuat. King mun umpama sampean tetireng fakir pemelarat bisyarah beda kabar gembira dari Rasulullah nyak benyaan orang saya masuk surga orang sefak syukur sabar benerema mun tak nerema kadal fakru ayyakuna kufron nyak benyaan orang fakir are sekofor ke Gusti Allah tak bejeng alasna fakir melarat tak pasah alasna fakir melarat tak ngaji tak ruah akhirat tak ada ibadah sekali. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Dan ditampakkan kepada aku atau aku menoleh fin nari, aku melihat ke dalam neraka dan aku menoleh ke dalam neraka, melihat di dalam neraka. Fara'aitu, kemudian aku menyaksikan kebanyakan penghuni neraka an-nisaa, perempuan-perempuan. Masya Allah. Ya. Mun sampean gelem doa tuana Kanjeng Nabi pemantep mun atuh Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah paudi miskin pemati miskin kuaku popolong bi orang miskin polam biantro tambah miskin mun tro tambah ada apa-apa di baca. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u.
Aku diperlihatkan neraka, uritun naro, aku diperlihatkan neraka. Jadi Kanjeng Nabi pakatonaki ke Kanjeng Nabi neraka. Bener karo neraka malono. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u. Kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Masya Allah ya. Anapa yakfurna, karena mereka banyak mengkufuri. Kila yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka banyak mengkufuri daripada suami, kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmah, mengkufuri kepada suami dan mengkufuri yakni mengingkari atas kebaikan-kebaikan suami. Jarang kapir le cudu di pangeran. Ya, mangkan orang bine esoro banyak istighfar, esoro banyak sedekah di Kanjeng Nabi. Engki. Sebalik orang bine mun solihah, ya swarga, Pak. Mone cilingaki akil tan selake tandi PC ndi PC padeh selake alako tak alako padeh tentang ada uang abang disayang tak ada uang abangnya kence juga repot melarat. Makan Kanjeng Nabi la takun takthirul syakah wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Li'anna kunna tukthirna asyakah. Karena kalian banyak mengeluh. Banyak sabat reng nek bine ini. Kimon reng laki ini banyak reng bine sangkun. Jareng lek kotok bente dung kotoken, bente dung kotoken. Dia kelar ngeco, congok wati bine mabara. Congok wah sepeda motor mate mor PCX, aduh ya ulung melolo mulai nyaran. Congok malau wala bungkun lek peteki, mada aja kelampin aduh. Solake tele salon pas kepi, Indi plasan ruwai salon pas kuyu, tak kuat cedakah. Akhirnya ngecongku, tapi mondeng bine gila. Anyokore tak banyak asam bet, tak banyak matul ke orang laki. Jelep aten orang laki. Tuh ri saya kocak. Maryam 2025, hari Siti Khadijah 2024. Repot saren kada benda lek. Belanja mesem tak belanja nang-nang. Nge di mabadengi terus tawa. Nge terus tawa. Cuma selaki alako ya, alako selaki. King tak nge wis congok nge. Ujak aja menembung. Deto. Lako tai kaki. Beda orang alako nyupir ju baru. Paenga bi Kanjeng tak alako si tak seneng alako sap becing ada sebu alako nyupir alako ju se supir atau sebu tak ada baru ngemat je masa si bine protes mak rung-marungan melolo mak pikobian melolo le sebu apa le sering ada sebu mu kakek gua sering kok ya seneng alako ki tak seneng juk toju ning ada sebu umpama dopir ji masang ada semasang roji umpama ada semasang pelang maju toju nebu jenggun dopir jangan sebini jama alako bu tebu molol kok ala mata alako saya kelako tak alako nebu jenggu dan dopir sing ada pelang nya. Jadi ini kenyak benyan. Jadi
Engki mun tak didik mulai kene narema tak bisa, Pak. Taib. Hadis kedua. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'ha hurmatun. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah, beriman dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Apa yang tidak halal? Antusafiro, bepergian, masirata yaumin walailatin, perjalanan sehari semalam tanpa didampingi dengan mahram. Belin boleh. Haram hukum orang bine a perjalanan sehari semalam tanpa didampingin orang laki, yakni mahramah. Jadi mun kula sampean oneng kice ocol cek lantor tragi orang bini ini ke pasar, abubu, nyelabet, patoro. Patoro luwai ya. Patoro iyune ya iko. Ya abubu jan kok tak kober dadi patoro de pare patoro de luwai aja lah dadi pada manton lah. Ya tarwanda ji ya. Tak halal. Ini orang laki ngak nikah dayusnya mana germo je Pak. Dayus ni kan. La yadkhulul jannah dayus. Tak bakal masuk surga ad-dayus. Sera orang laki benih saja orang bini benih. Cuma membiarkan andi keluarga bini berhubungan bi orang laki. Masih santri waduh. Elantor santri bini. Peneng santri bini. Tak belajarin todus, tak belajarin takut ke Gusti Allah. Malah bebas. Murid laki bini Apollo ngakelo ngak dawet ya hati. Oh tak apa-apa, arilah benar ketemu jangan serah. Salaman laki bini padahal jangan sekolah agama kan repot nih kah. Guru laki na salaman dek guru bini padahal guru agama sekolah dia agama njok mon guru tak apa-apa can tak apa-apa can benyaanan ben tak ngereng sengah ki enten bodoh sing oleh ki atau saya keneng torok be imponan mon kira sampean tak aman dari fitnah engki jadi tak oleh kecuali beda mahram sera rajulun du mahramin du hurmatin minha orang laki si merengin apa anak apa panakan mun gocengan saya sabak tengah ni kah harus beda hail mun enten ni kocak khulwah walaupun banyak orang neng embong tapi agocengan bi orang laki lain. Ane ke kocak khulwah kinangan, kocak hanya mawa duaan walaupun agocengan neng embong. Cara na beri hail beri mahram tengah. Kanak kene pun sekira ngerti. Ngerti cek beda perselingkuhan deh ngerti. Oh dia berarti selingkuh. Oh dia pada nang senengan beda percintaan deh umpama. Mun bayi tak cukup nih kah? Tak cukup. Dek rumah kula lah aku ngojek ya bacaan sampian karo rumah depak kula. Kula mun beda Gojek online dolah. Pas jalanan bi reng bine kula. Pah beda Gojek tuah. Saya goceng ratin mapan. Ngocak ku terwala aku engko sineke kula de bine. Kate kerja apa kok? Terwala kok Gojek engko mun kate jijen. Cok jia eko. Le cereng anu kan lako can. Engki lebih aman saongku. Terus derma iya mongko ki derma ki repot ki ya Pak. Alaku apa? Sing rek kelakuan sing kok tak tero. Iki cuma medepak. Lah apa boleh benelako semangken karola goceng aja hanya makhulwah nih kan hanya membawa duaan kinangan kan tak oleh orang laki bireng bini mun bini mahram bawa duaan. Nah, jadi alangkah baiknya orang kayak laki sandi bini mun sampian neka sibuk
nyariaki mahram anaken otabe serese mahram tretana sebine alien cacaan panakana cong traki aburu Pak aburu cocol ya cocol are mono yocol bahaya mono yocol dua pasar tibi nyelabet tibi abubu tibi tuh palang bahaya ya. Jadi memberikan ruang besar untuk atau memberikan kesempatan peluang yang besar untuk perempuan karena orang bine ini tak kuatan Pak. Orang bine ini tak kuat. Orang bine ini paling paling lemah, tak kuat orang bine ini King rasa todu saraja. Rasa todu saraja king mau kuda tak kuat. Eki mangkana orang bine jabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku ditampakkan kebanyakan penduduk ahli neraka adalah perempuan. Wa bima ya Rasulullah? Disebabkan apa ya Rasulullah? Tukthirnal la'nah wa takfurnal ashirah. Mereka banyak melaknat kepada suami, mengkufuri atas suami, selalu alaknat ngelaknat dari laki. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Jadi kanjeng Nabi, aku tidaklah menyaksikan seseorang yang kurang akalnya dan kurang daripada agamanya wa dinin. Maksudnya dinin yakni apa? Ibadah. Adhaba lilubbir rajulil hazim, dapat menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki min ihdakuna seperti kalian semua. Pengaruh raja orang bini ini pengaruh orang bini ini raja Pak. Orang laki lambek keng si bini cerai marin orang laki aja. Orang laki cerai keng si bini lambek. Orang laki bejot kur si bini solihah soleh. Orang laki soleh keng si bini bini solihah yakni tolihah. Abu Saki marin mursal Pak ancor Pak. Ya. Engkau tak menyaksikan korang akal lah. Orang bini ini ke korang akal lah. Tak patah lanceng mun mikir. Wis KUA pengadilan. Mulai engkau mulai tak lanceng. Pemulai yang kunil pun kone bisa laki lah. Naqisati aklin wa dinin. Sahabat pun tanya heran. Ya Rasulullah, katipun panapa? Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Kulna perempuan-perempuan mereka bertanya kepada Nabi, ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa ini maksud dengan kurang agama dan kurang akal kita ya Rasulullah? Kata perempuan-perempuan tanya Kanjeng Nabi, alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian perempuan itu separuh daripada persaksian laki-laki? Jadi monreng laki dua, jadi saksi cukup, monreng bini tak cukup. Dua harus lebih daripada dua. Nah, berarti orang akal lah, korang agama nah maksudnya. Bala ya Rasulullah, fadzalika min nuqsani akliha. Ini termasuk korang akal dari orang bini mun nyaksein tak cukup ring dua, harus lebih dari orang laki, separuh dari orang laki. Terus maksudnya orang akal, orang agama, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah kamu kalau datang bulan haid, kamu tidak puasa dan kamu tidak sholat, bukankah ini kurang agama? Berarti kan orang bini kurang agama, yakni kurang ibadah. Maksudnya kaki mun haid tak bajeng, kaki mun haid kaki tak basah. Nah, jadi suara pebanyak sedekah bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, jadi cuk sampai orang bini ini kayak lantor, jagongku ya, sandi anak bini jaga, cuk sampai wara keluaran, dampingin, engki cuk sampai ki perkara berdaya pondok niki tanggung na pengasuh na tanggung na kiain na, tapi bercompo kita mungkin Pak, napa jangan sampian Pak. Aduh, mulai acara buka bersama, mari pertemuan akan jadu, lah nyak benyan je lah. Kita terserah.
Ki sejelas mun selama bade pondok insyaallah ki jaga. Ki dan kaula al fakir aroma seberak saungkun keng dada remai pasrai. Mun tak latin to kole mesti naik bini biar tak ngurus. Ya, mun ki tak nurut ta. Yang ki ngok mulia. Tembang sampian tambenge pondok, tembang sampian nakale pondok, angok mulai karuan pun. Tak ngerosak dek lain. Tak ngerosak lain. Padahal yang bini ini cuma situng tok benda pesolihah. Wis titiknya lah. Ada boleh. Larang regen al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Janak bini ini keerep pemapan perapat. Cudu dari Gusti Allah. Tak pola na lombar ning media sosial, tak pola na main TikTok, tak pola na joget ning TikTok, tak pola na akle asliweran ning Facebook. Iya pajun keng troy jeleru. Keng tro tau rasana mare kecepek boleh buang. Ki nampak. Nah nika. Jadi sambian sebagai orang sepo, sambian sebagai orang laki, sandi keluarga bine, baik binen atau anak binen, jangan sampai ocol nika. Jangan sampai lantor. Keluar sehari semalam tanpa mahram haram hukum. Ben sambian ke tampiasan tu sana. Sambian ke tampiasan tu sana. Sambian oleh tu sana. Nah, termoga tidak masih manfaat. Nah, jadi toreh patang jaga bang sebeng karena banyakan perselingkuhan, banyakan perzinaan. Mungkin karena korang kecemburu nah dari keluarga, dari orang laki dari keluarga nikah. Mungkin lantore peneng sehingga kini ke pun terjadi. Ongkuan biasa ajeling, empon mulai hubungan sampai azina ongku. Walayatubillah. Terpada selamat kepi. Kitabul Janaiz wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.
فهد إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين ما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا إلى المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه الشيخ أبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قدر بيان اسم الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخو طاهر قدم ذن عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخوانه الحبيب قطب الواضي الحبيب عبد القادر بن أحمد جيلاني الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملكي ثم إلى روحي ثم قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفهوم ثم إلى الحبيب علي كويدون الحبيب محمد بن در الحداد وحبيب بكر قرسي وحبيب شيبة وبوتي الحبيب محمد بن حسن علي دروس وأصول مفهوم ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد مخضار وأصول ثم إلى روحي الحبيب شيبة وبوتي ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد بن الحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سوسن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن تانق والحبيب سن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدر محمد الهدر وأصول وفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ثم كي عبد الله مسلم بن هاشم كي معروف عارف وأصوله وفرهم ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة وعلى من أسلافنا أصال مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين